Timotheo wa pili mlango wa 4. Mumbabarire ni Timotheo wa kabiri igice cya 4. Nitasoma yote paka aya ya 8. Turaza gusoma kuva ku murongo wa 4 kugeza ku wa 8. Kwa mlango wa 8 aya ya kwanza inaanza hivi: na kuagiza mbele za Mungu, nataka uisomege polepole iwaingie watu. Na kuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu atakaye wahukumu walio hai na waliokufa, kwa kufunuliwa kwake na kwa ufalme wake. Lihubiri neno, uwe tayari wakati ufaao na wakati usiofaa. Karipia, kemea na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Maana utakuja wakati watakapo yakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti. Nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli na kuzigeuza hadithi za uongo. Bali wewe uwe na kiasi katika mambo yote, vumilia mabaya. Nitarudia, vumilia mabaya. Fanya kazi ya mhubiri wa Injili, tilimiliza huduma yako. Kwa maana, hiyo ndio theme yetu ya leo. Kwa maana mimi sasa namiminwa, na wakati wa kufariki kwangu umefika. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimemaliza, imani nimeilinda. Baada ya hayo nimewekewa taji ya haki, ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile. Wala si mimi tu, bali na watu wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Reka dusome Timotheo wa kabiri igice cya 4 guhera ku murongo cya 4 guhera ku murongo wa 1. Ndagutongerera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu, uzacira iteka abazima n'abapfuye, ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye. Ubwirize abantu ijambo ry'Imana, ugire umwete mu gihe kigukwiriye no mu kitagukwiriye. Uhane, uteshe, uhugure, ufite kwihangana kose no kwigisha. Kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba abarya yifuza kumva ibibanezeza. Bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo, kandi baziziba amatwi ngo batumve ukuri. Bazayoba bakurikize imigani y'ibinyoma. Ariko wehoho wirinde muri byose, wemere kurengana, ukore umurimo w'umubwiriza butumwa bwiza, usohoze umurimo wawe wo kugabura iby'Imana. Kuko njyeweho maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanjye gisohoye. Narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera. Ibisigaye mbicyuye ikamba ryo gukiranuka, iry'umwami wacu umucamanza utabera azampa kuri uriya munsi. Nyamara si njye njyenyine, ahubwo nabakunze kuzaboneka kwe bose. Amen. Amen. Kwa Biblia yangu mwanzo, muri Biblia yanjye hatangira, kuna vitu nimeandika. Hari ibintu nanditsemo. Nimepata kwa ofisi ya mchungaji. Nabivanye mu biro bya pasteri nilipokuwa nasoma kitabu moja. Hari igitabo kimwe nari ndimo ndasoma, na imenigusa nikaandika. Byankoze ku mutima mbyandikamo. Ningalipenda tu kuwasomea kabla sijahubiri. Ndagira ngo mbibasomere mbere yuko mbwiriza. Inasema hivi. Haravuga ngo the Bible, Bibiliya is the word of God. Ni ijambo ry'Imana. Read it. Yisome. Understand it. Ubisobanukirwe. Believe it. Ubyizere. Obey it. Maze ubyumvire. Kila Mkristo, buri Mukristo lazima asome Biblia. Ni ngombwa ko agomba gusoma Biblia. Afahamu Biblia. Asobanukirwe Biblia. Amini Biblia. Yizere Biblia. Na atii Biblia. Narangiza yumvire Biblia. Na kwa kila Mkristo, kandi kuri buri Mukristo ambaye anataka kuwa mshirika mwema, ushaka kuba umunyetorero mwiza. Kwa ushirika wetu tunasisitiza sana. Mu bunyetorero bwacu turi
twitotombera byinshi. Kwa mara moja kwa mwezi. Usanga ishuri imwe mu kwezi. Soma Timotheo wa kwanza. Nibuze uzasome Timotheo wa mbere na Timotheo wa pili. Usome na Timotheo wa kabiri. Ni rahisi sana. Ibyo biroroshye. Nimeisoma yote Timotheo wa pili leo asubuhi. Iki gitondo nasomye Timotheo wa kabiri yose ndayirangiza. Ni milango mitano tu fupi fupi. Ni ibice bitanu kandi bigufi. Lakini ni moyo wa baba ambaye anamimina kwa mtoto. Ni umutima w'umubyeyi ari gusuka imbere y'umwana we. Paulo akimimina moyo wake kwa mtoto wake Timotheo. Paulo yararimo ariha ibyo biri umurimo byose abiha umwana we Timotheo. Akimwambia ukweli wa ulimwengu. Ari kumubwira ukuri ko mu ijuru. Ukweli wa huduma. Ukuri kumurimo. Paka analia. Kugeza igihe yariraga. Anasema fulani ameniacha. Aravuga ngo runaka yarantaye. Yule mfuaji wa dhahabu amenidharau. Wa wundi umucuzi w'imiringa yaransuzuguye. Anaeleza wale waliosimama na yeye. Agasobanura babandi bahagararanye nawe. Anamweleza uwazi wa huduma. Amubwira neza ukuri kumurimo umeze. Anamfundisha kuvumilia. Amwigisha kwihangana. Anamfundisha kutoonea haya injili. Amwigisha kutagirira isoni ubutumwa bwiza. Na Timotheo wa pili. Muri Timotheo wa kabiri. Anamalizia kitu cha ajabu. Yasoreje ku kintu gitangaje. Nitawasomea tena. Nibyo nabasomeye. Inasema hivi. Haravuga ngo bali wewe ariko weweho uwe na kiasi katika mambo yote. Wirinde mu bintu byose. Vumilia mabaya mtoto wangu. Wihanganira ibigoye. Mtoto wangu. Mwana wanjye. Vumilia mabaya. Wihanganira ibigoye. Kwa sababu mabaya yatakuja. Kubera ko ibibi bizaza. Fanya kazi ya mhubiri wa injili. Ukore umurimo w'umuvuga butumwa bwiza. Usifanye kazi ya watu wengine. Ntuzakora imirimo y'abandi. Fanya kazi uliyoitiwa. Uzakora umurimo wahamagariwe. Alafu anamwambia hivi. Arongera aramubwira ngo usifanye tu kazi ya injili. Ntuzakore gusa umurimo w'ubutumwa. Timiza huduma yako. Ahubwo usoze wuzuze inshingano yawe. Reka umurimo wawe wuzure. Isiwe changa. Ntibizaba ari umurimo w'umwana. Wacha ikomae. Ureka umurimo wawe ukure. Wacha ive. Ureka umurimo wawe ushe. Wacha watu wale matunda. Abantu bakure. Alafu anamwambia kitu cha ajabu. Yongera kumubwira ikintu gitangaje. Ambayo ndio nasema nataka kuhubiri. Nshaka kubwirizaho. Kwa maana aramubwira ngo kubera ko mimi sasa njyewe ubu ngo aho bigeze na miminwa maze kugera nk'ibisuka kumera nk'ibisuka ku gicaniro. Mimi sasa njyewe ubu na miminwa maze kumera nk'uko ku gicaniro. Kandi igihe wa kufariki kwangu cyo gupfa cyanjye kumefika. Cyageze. Sasa rero na miminwa aho bigeze ngeze ku musozo. Kandi igihe wa kufariki kwangu gupfa kwanjye kumefika. Cyageze. Mimi napenda watu wanaoaga. Nkunda abantu basezera. Kuna watu hata wakija kwako, hari abantu niyo baje wawe wamekutembelea, bagusuye, hata wakiondoka huna habari. Ntumenye n'igihe bahaviriye bagiye. Unauliza tu fulani yuko wapi, ese runaka ari hehe, bakakubwira ngo yagiye. Sheikh kutana na watu kama hao. Mwari mwahura n'abantu bameze gutyo. Hujui wanaingia saa ngapi, hujui wanatoka saa ngapi, ntuzi n'igihe basohokera. Napenda watu ambao wananiaga wakiondoka. Ngiye nkunda abantu bagenda bansezeye. Hata mimi upenda kuaga. Nanjye ngiye nkunda gusezera. Nikiondoka. Iyo ngiye ngomba gusezera. Ni mzuri kuweka watu nuruni. Ni byiza kubwira abantu ukabashyira mu mucyo. Na ni mzuri nitasema hii. Kandi ni byiza ko mvuga ngo. Na ni mzuri kila Mkristo asikie. Na buri Mkristo abyumva ibyo ngiye kuvuga. Usife kabla hujatuaga. Ntuzapfuta dusezeye. Usife, poleni maji yamenimwagikia. Sina habari. Usife bila ya kutuaga. Ntuzapfuta dusezeye. Usife bila ya ntuzapfuta dusezeye. Usife bila ya ntuzapfuta dusezeye. Simama kanisani tuambie kwa heri. Uzahagare mu rusengero tubwire ngo ndagiye. Mbona mpendi hapo? Ibyo ko mutabikunze. Tulikuwa tunaongea na mchungaji juzi. Hari twaganiraga na pastor ejo hashize. Tukafikia hiyo uamuzi. Tugera kuri icyo cyemezo. Ya kwamba mtu akija kuokoka, ko uyu muntu agiye gukizwa, si anakuja mbele. Ese ntazi imbere agakizwa. Si tunaitaga altar call. Ntiduhamagara abantu bakaza kwihana. Na tunamwambia ampokee Yesu. Tukamubwira ngo akira Yesu. Na Yesu anaingia ndani yake. Yesu akinjira mu mutima we.
Na tukasema jamani, turavuga ngo rero mkitaka kurudi nyuma, nimushaka no gusubira inyuma, muje mtuambie, muje muza mutubwire, kusudi tumtoe Yesu, kugira ngo tuvanemo Yesu yule tuliyemuingiza, wao undi twababwiye ngo yinjire muri mwe, alafu uendelee na maisha yako, wikomereze n'ubuzima bwawe. Ukuje Jumapili uinue mkono useme pastor, uza ku cyumweru uzamura uko kuvuga uti pastor, nitoe Yesu, ibya Yesu bimvanemo, nataka kwenda kutenda dhambi. Rero ndashaka kwigira gukora ibyaha. Ukishamaliza dhambi yako, nurangiza ibyaha byawe ugaruke, alafu useme Yesu, uvuti Yesu ungere pastor, nishamaliza dhambi, ibyaha ndabirangije, rudisha Yesu. Yesu ongera umubwira ngarukemo. Wakristo wengi wanaenda kutenda dhambi Yesu akiwa ndani. Abantu bajya gukora ibyaha bafite Yesu mu mitima yabo. Wangapi leo wanataka kurudi nyuma tumtoe Yesu? Ni bangahe bashaka gusubira inyuma ngo tuvanemo Yesu? Hakuna. Haya, sawa. Ubwo nawe na mahoro. But ni mzuri kuaga, ariko ni byiza gusezera. Na nisikize kwa makini, ndagira ngo munyumve neza. Paulo anachosema ni hii, icyo yavuze ni iki, ya kwamba duniani ko mwisi alikuja tupu, yaje ntacyo afite, tupu kabisa, yaje ntacyo afite, bila chochote, nta na kimwe azanye, hakuja na kitu yake yoyote, ntago yaje n'ibintu bye byose. Kwa hii dunia kubw'ibyo muri iyi si alikuja tupu, yaje ntacyo afite. Natafuta pali nitamwaga hii maji, naogopa kumwaga hapa. Kigali ni pasafi, huwezi tupa takataka pale yote, utashikwa. Kigali harasa neza ku buryo uraho ushyira imyanda, muze naho ushyira amazi. Ama nani atanipa chupa safi empty? Ninde wampa icupa riri mu busa? Lazima nifundishe hii practically watu wajue. Ni ngombwa nigisha abantu babibone. Asante. Arakoze cyane mwene data, angabanyirije imirimo. Haya, njoo hapa tuhubiri sote, naze tubwirizanye. Paulo anasema hivi, Paulo aravuga ngo, nisikizeni kwa makini, munyumve neza. Anasema, aravuga ngo, siku ile alikuja kwa dunia, umunsi nazaga mwisi, alikuja tupu, naje ntacyo mfite, tupu kabisa, naje nta na kimwe mfite. Akaanza maisha, atangira ubuzima, na katika kila maisha, muri buri buzima bwose, kuna vitu vinajazwa, hari ibintu bigenda byuzura muri we, anaendelea na maisha, ugakomeza mu buzima, vitu vinajazwa, hari ibintu byuzuzwa muri wowe, katika maisha, mu buzima, vitu vinajazwa, ibintu bigenda byuzura muri wowe, katika maisha, mu buzima, vitu vinajazwa, ibintu bigenda byuzura muri wowe, katika maisha, mu buzima, vitu vinajazwa, ibintu bigenda byuzura, katika maisha, mu buzima, vitu vinajazwa, ibintu bigenda byuzura muri katika wowe, maisha, mu buzima, vitu vinajazwa, ibintu biruzura. Sasa anasema, aravuga ngo, kikombe changu, igikombe cyanjye kimefurika, cyarasesekaye, sitaki kwenda nayo mbinguni, kwa sababu ni ya dunia. Kwa hivyo siku ya leo, uyu munsi rero, ninakimimina, ndashaka kugira ngo mbisuke, ninaimimina yote, byose mbivanemo, kusudi nikirudi kwa Bwana, nisubira ku Mwami, awe hanidai chochote, nta na kimwe kila amenipa nimekiacha, sina chochote, niende mbinguni nikiwa tupu, ngende nta kindimo, sijabeba vitu vya hapa, ibintu byo mwisi simbitwaye, nimeenda nikiwa tupu, ngende nkuko naje. Nami nataka kuhubiri Injili leo, nagira ngo mbwirize ubutumwa, kufa tupu, uzapfe ntacyo ujyanye, usibebe vitu ukaenda navyo, ntuzende wikoreye ibintu ngo utazajyana kuna vitu havihitajiwi mbinguni, hari ibintu bidakenewe mu ijuru, kuna vitu Mungu anakudai, hari ibintu Imana lazima uziache hapa, kugira ngo ubisige hano, usiende ukiwa unabeba deni, ntuzagende ubijyanye, ntuzajyana n'imyenda, usibebe deni ntuzajyana n'imyenda ukaenda nayo mbinguni, ujyana imyenda mu ijuru. Kila deni ya Mungu ideni ryose anataka uilipe hapa, kugira ngo wishyure ukiri mu isi. Kila deni, buri mwenda wose lipa hapa, ugomba kuwishyura hano mu isi. Na kuna Wakristo wengi, hari abakristo benshi wanajiaibisha, bajya bikoza isoni, wanaingia kwa bingu, bakinjira, hawafurahi hiyo bingu, bakinjira mu ijuru ntibarinezerewe. Kwa sababu gani? Kubera iki? Wameingia na deni, binjiranye imyenda, wameingia na deni, binjira mu ijuru n'imyenda, vitu walikuwa wanatakikana waziache, ibintu byari bikenewe ko hawataziwacha, babiretse. Mtu anaingia mbinguni, akinjira mu ijuru. Deni ya mamangu, so don't worry, ntimugire ikibazo, ni ya mama wanjye. Ufungua gari kwa mchungaji, paka ufunguo ya gari pia anaenda naye, ndetse n'imfunguzo z'imodoka agashaka kuzijyana, anatokea kwa Yesu, akajya kwa Yesu. Sasa hii bagi itatumika mbinguni ama hapa duniani? Isakoshi izakora mu ijuru cyangwa niyo gukora mu isi? Wafa paka ufunguo wa gari waenda nayo, urashaka gupfujyanya n'urufunguzo rw'imodoka.
Wakristo wengi abakristo hivi benshi ndivyo atatokea mbinguni. niko azajya mu ijuru avugiriza Nimefika Yesu. Yesu anakuuliza hizi vitu ese kubaza ati ulikuwa unafaa kuacha huko, ibi ugomba kubisiga umekuja nazo hariya za nini? wabizanye ngo bimara iki? Na mbinguni ni kama Kigali, ibi mu ijuru ni nko Kigali, huwezi tupa vitu yote ntabwo ibintu barabarani, byose uzabijugunya mu nzira, itabidi ubebe ukae nazo. uzakomeza ubyicaranye rero kutazabona aho ubijugunya. Sijui kama watu wananielewa. Sinzi n'abantu bari kubisobanukirwa. Usiende na vitu vya Bwana. Ibintu by'Imana ntuzabijyane. Kuna vitu Mungu anataka. Hari ibintu Imana ishaka. Wewe kama Mkristo, wewe nk'umukristo, wewe kama mwanadamu, wewe nk'umwana w'umuntu, ziache hapa. Ugomba kubisiga hapa. Usiende nazo. Uzajyane nabyo. Kuna vitu atakudai. Hari ibintu Imana ikwishyuza. Atakudai. Hari ibintu Imana izakwishyuza. Atakuuliza. Imana izakubaza. Ulifanya nini na hizo vitu? Ese ibyo bintu wabikoresheje iki? Ulizitumia vizuri? Ese wabikoresheje neza? Ama umeniletea? Cyangwa urabingaruriye? Watu 4 walipewa talanta rafiki yangu. Abantu 4 bahawe itaranto. Mmoja alifunga kwa nguo. Umwe yayihambiriye ku mwenda. Akangojea mfalme. Ategereza ko umwami agaruka. Na akalaaniwa. Aravumwa. Na Mungu anakuuliza. Imana irakubaza ngo, ese hizi vitu nimekupa, ibi bintu naguhaye, ninakudai. Ndabikwishyuza. Kitu yote Mungu anakupaga anakudai. Ikintu Imana iguha cyose irakikwishyuza. Anakuuliza, Imana irakubaza ngo, umeitumia salama? Ese wabikoresheje neza? Ama umekuja nayo bila ya kutumia? Cyangwa urabizanye utarabikoresheje? Kwa kila Mkristo, kuri buri Mukristo, utakapoingia mbinguni, ni winjira mu ijuru, kitu ya kwanza utaulizwa, ikintu cya mbere uzabazwa, wakati niliyokupea, umwanya naguhaye, umeitumia sawa sawa? wawukoresheje neza? Wakati umwanya niliyokupa, naguhaye, wakati, umwanya, the time I have given you, umwanya naguhaye, uliitumia sawa sawa? ese wawukoresheje neza? Kwa sababu kubera ko Mungu Imana anakudai wakati, Imana ikwishyuza umwanya yaguhaye, vile utaitumia, uko ukoresha. Watu wengi hawapendi injili ya leo. Abantu ntabwo bakunze ubutumwa bw'uyu munsi. Lakini hii ndio injili itakusaidia. Ariko ubutumwa buzagufasha. Wakati umwanya umeutumiaje? ukoresheje ute? Masaa 24. Amasaha 24. Utaulizwa. Uzabazwa ngo. Ngoja. Msalimie jirani yako. Suhuriza mugenzi wawe. Umubwire ngo. Wokovu si lift. Agakiza ntabwo ari lift. Ati unapanda tuvaa unafika juu. Ntabwo winjiramo ngo uzamuke ube wageze aho ujya. Wokovu ntabwo ari asanseri. Kujukumika. Agakiza. Is that the right word? Kujukumika. To be responsible. Ni uguhabwa inshingano. Hata na nguo Mungu amekupa, n'imyenda Imana yaguhaye, you have to be responsible. ugomba kugira inshingano ukumva ko ubiryozwa. Wakati umwanya umeitumia sawa sawa, umwanya ukoresheje neza, 24 hours amasaha 24 ambazo Mungu amekupea Imana yaguhaye kwa siku moja, umunsi umwe, umeitumia vipi? ubikoresha gute? Afadhali nikusaidie, reka ibyiza nuko nagufasha kugira ngo nisubira mu rugo menye ko hari umuntu agize icyo marira. Wakati umwanya Wakristo wengi abakristo benshi wanatumia vibaya bakoresha nabo wakati ambao Mungu amewapa, wa mwanya Imana yabahaye wanaitumia vibaya. Umwanya bakoresha nabi. Katika wakati wako ugasanga mu mwanya wawe Mungu ana budget ama hana, ukasanga Imana ntawe ifite. Ile wakati Mungu amekupea, ariko umwanya wose Imana yaguhaye, kuanzia jana asubuhi uhereye ejo hashize mpaka leo asubuhi, kugeza umunsi mu gitondo, nina swali moja. Mfite ikibazo kimwe. Ni dakika ngapi ulimpa Mungu? Ese Imana yihayemo iminota ingahe? Dakika ngapi? Ese ni iminota ingahe ulimpa Mungu? Wayihaye Imana. Angalia Waislamu, ureba Abayisilamu wanampa Mungu bahimana masaa 5, amasaha 5 kwa siku, ku munsi. Masaa 5 amasaha 5 kwa siku, ku munsi. toa 24 inabaki ngapi? Muvanyamo 24 amasaha 5 hasigara ngahe? 19.
wowe hata ukifa nupfa ile masaa umelala ya masaha ni nyingi waryamye kuliko ile umeamka. azaba ari menshi kuruta yo wari maso. Masaa yako amasaha yawe umeyatumia vipi? yakoresheje ute? Inaanza na masaa, bitangirana si n'amasaha, maisha. ntabwo ari ubuzima, Masaa. ahubwo umwanya Mungu wawe. alikuwa na kiasi gani? Imana yari ifite mu ruhe ruhare. Inasikitika Birababaje na inasikitisha. kandi birababaje. Wakristo Abakristo tunapea Mungu Jumapili peke yake, duha Imana umunsi wo tena kucyumweru masaa mawili ya haraka. amasaha abiri gusa bikaba birarangiye. Masaa yako Amasaha kuanzia yawe jana uhereye ejo hashize mpaka leo asubuhi kugeza uyu munsi mu gitondo uliyatumia vipi? wabikoresheje ute? Mungu alipata hata kidogo Ese hari na make Imana yabonyemo ama yote ulikula? cyangwa yose warayariye? Masaa Amasaha inaanzia hapo. bitangira aho ngaho. Vile umetumia masaa Uko wakoresheje umwanya wawe, yatumie sawa sawa umwanya ukoreshe neza kulingana na mapenzi ya Mungu. bijyanye n'ubushake bw'Imana. Fanya kazi. Ukora imirimo yawe. Kama utaishi milele, Ube nk'utaze abudu Mungu. uramya Imana. Kufa leo usiku, Uza uri bupfira ijoro. kila Mkristo Buri mukristo anaombaga mara 3. asenga inshuro 3. Saa ya chakula Igihe cyo kurya hakuna Mkristo aombi, nta mukristo na udasenga, si ati wanapenda Mungu, kandi niba badakunda wanafikiria chakula Imana ina sumu. baba bazi ko ibiryo birishobora kuba birimo Baba, uburozi. nabariki chakula, Mana ibiryo na biri umugisha itakasa. ubyeze. Hiyo si maombi, Ayo si Hiyo ni amasengesho, uoga. ibyo ni ubwoba. na saa ya kusafiri Nijye Hakuna bagiye Mkristo kugira aombi urugendo, saa ya kusafiri. nta mukristo udasenga agiye mu rugendo. Baba, ninapaka dereva Umuvuga butumwa damu ya ndamusengeye, Yesu. nimusize Na amaraso dereva ya anavuta Yesu. sigara. Kandi ari kunywa itabi umushoferi ninapaka barabara mu yote nzira amashyize amaraso ya Yesu damu ya Kristo. Yesu. Amaraso ya Yesu ahantu hose. Kwani damu ya Yesu imekuwa rangi, unapaka maukuta, Ese unapaka amaraso ya barabara. Yesu yabaye irangi umuntu asiga ahantu hose? Hiyo ni uoga. Ibyo ni ubwoba. Na saa ya kulala, N'igihe cyo kuryama. sikiza Wakristo, Mwumva abakristo, hakuna Mkristo analala bila ya nta kuomba. mukristo Si hata utaryama anapenda Mungu, adasenze. anajua asipoomba atanyongwa usiku. Niyo yaba adakunda Imana bavuga ngo ninasenga yantwara nijoro. Sasa hiyo maombi tutoe kwa hesabu, Ayo masengesho rero tuyavane mu haiko kwa hesabu, mubare, kwa sababu hiyo si maombi, ni uoga. kuko yose amasengesho n'ubwoba. Nimeenda nimeona hata Mkristo anaomba, wewe shetani, ujue Mungu ameshaweka malaika. Hiyo ni shauri yako basi. Ukija utapambana na malaika, si mimi. Hiyo ni uoga. Unagiye kumva umukristo usenga ngo shitani umenye ko Imana yashyizeho marayika, nuntera marayika murarwana. Ibyo ngibyo ni ubwoba. Alafu tena aamini maombi yake. Ikindi ntanizere na ya masengesho yasenze. Nawe malaika, Nawe marayika, tafadhali kaa chonjo. rero Usipokaa chonjo nitakusema nutaba asubuhi kwa Mungu. maso ndakurega mu gitondo. Uoga. Ubwo ni ubwoba. Unakuta mtu anapaka nyumba yake damu ya Yesu. Baba, napaka damu ya Yesu. Ugasanga umuntu inzu yari kuvuga Pole pole, isije size kabaki amaraso ya Yesu, hata shimo moja buhoro isije buhoro kabaki. hatagira n'umwobo Shetani usigara, akapita, anapaka ngo nyumba Satani mzima. ahinjire. Napaka damu Inzu ya yose Yesu. arimo arayisiga amaraso ya Yesu. Napaka damu ya Yesu. Uruhande ndarusiga Napaka amaraso damu ya ya Yesu, Hapo na nimebaki shimo hariya kidogo. mu nguni hose hasiga amaraso ya Yesu. Wakati wako Umwanya we unautumia vipi? umwanya ukoresha Je, gute? leo Ese ukifa upfuye unaweza angalia nyuma wasubiza na amaso ukasema inyuma, kweli ukavuga ngo ni ukuri, wakati ambao Mungu wa amenipa mwanya Imana yampaye nimeitumia sawa na sawa? ukoresheje neza? Je, unaweza kufika mbinguni Ese ugeze mu ijuru ukamsalimia Yesu ugasuhuza Yesu ukamwambia Bwana, ukamubwira ngo mwana nimeishi miaka 40 nabayeho imyaka 40 na ninafurahia kandi ndumva nyinezerewe kwa sababu nimeitumia sawa kubera sawa? ko nayikoresheje neza? Ama Cyangwa utakuwa na I wish. uzavuga ngo iyo mbimenya? Wacha mimi nikwambie, Reka nkubwire, kama kuna kitu nachukia kwa hii dunia niba hari icyo unanga muri iyi si ni I wish. ni ukuvuga ngo iyo mbimenya. So huwa nafanya bidii Kubw'ibyo shyiraho umwete nisiseme I wish. kugira ngo mvuge ngo ntazavuga ngo iyo mbimenya. Hata kwa gari No mu modoka nikienda kwa ndege naangalia time.
iyo ngiye mu ndege ndeba igihiri bugende saa 3 iyo bavuze ngo ni saa 3 naendaga saa 1 ngenda saa 1 kusudi nisiseme I wish kugira ngo naza kuvuga ngo iyo mbimenya. Unaweza kutana na jam, ushobora guhura na traffic ukavuga ngo iyo mbimenya. Ntabwo nkunda kuvuga ngo iyo mbimenya. Je, wewe Mungu amekupa amani, utakuwa na I wish, uzagera uvuga ngo iyo mbimenya. Mungu mana unganirudisha tu kidogo, unsubijeyo, kuna pahali sijafanya vizuri, hari ikintu ntakoze neza, nirudi nifanye, nyemerera nsubireyo. Nuko wavuga wakati umwanya wewe Mkristo, umukristo, Mungu amenituma na sababu, Imana yantumye kwa Imana. Kuanzia leo uhereye ishi wakati wako vizuri, umwanya uwemo neza. Kama ni kusoma, niba ari ugusoma, soma na moyo moja, some n'umutima, tumikia Mungu na moyo moja, ukorera Imana n'umutima, omba na moyo moja, senga n'umutima, fanya kazi na moyo moja, ukora akazi kose n'umutima uri aho ngaho utuje. Wakati umwanya tumia sawa sawa, ukoreshe neza. Let me tell you something. Reka mbabwire ikintu kimwe. Mungu ni shahidi. Imana ni umuhamya. I am successful in whatsoever I do. Ndangira umugisha ngatsinda mu byo nkora byose. Mungu amenipea hiyo kipawa. Imana yampaye iyo mpano. Mimi nikiamua kuweka roho pahali, nifanye kitu. Iyo mvuze ngo hari ikintu shizeho umutima ngiye gukora, hata watu wasipofanya, ni abantu batagikora, ngiye nzagikora. Na baadaye watu wataungana na mimi. Abantu bazageraho baze dufatanye. Lakini ni mawaidha ya baba yangu. Ibyo rero ni ibyo papa yanyigishije. Nikiwa naenda Yemen. Iyo najyaga Yemen kwiga, yarambwiye ngo mwana wanjye, si wakati wa kucheza, uyu ntabwo ari umwanya wo gukina, ni wakati wa kusoma, ni umwanya wo kwiga. Alafu baadaye rero nyuma utacheza, nibwo uzabona umwanya wo gukina uhagije. Alinifundisha wakati, yanyigishije gukoresha umwanya. Wakati wenzangu mu gihe bagenzi banjye wanacheza, babaga bakina, mimi nilikuwa nasoma, nabaga ndi kwiga. Na wacha mimi nikwambie, reka nkubwire, tulisoma na vijana wengi, twiganye n'abasore benshi. Wacha tuniseme hii kusaidia mtu. Reka mbivuge kugira ngo ngufashe. Saizi uyu munsi wanangangana, barazerera, baracyahatana, ntacyo barajya. Mimi nacheza, njye ubu ndakina, ubu mfite umwanya wo gukina, ariko baracyahangayitse. Kwanza kabla sijaokoka, na mbere yuko nkizwa, nikitoka msikitini, iyo navaga mu musigiti kwa mpira, nahitaga njya kwikinira umupira. Mimi napenda mpira sana, nacheza. Nkunda gukina umupira cyane, naenda kucheza. Nkigira kwikinira kwa golf, hajya gukina golf, naenda kucheza. Nkigira kwikinira. Wao wanangangana, bo baracyahangayitse, ikifika jioni wamechoka, bageza nimugoroba baguye agacuho. Kubera iki? Walicheza saa si hari igihe bakinnye atari igihe cyo gukina. Nasaidia mtu, hari umuntu bifashije, walicheza saa si ya kucheza, bakinnye igihe kitari umwanya wo gukina. Reka mbabwire mbafashe, starehe, kugira umutuzo, hakuna pahali naenda, ntaho umutuzo ntaho ujya, uhoraho. Kuba wagira umunezero, nirudie tena, ugatuza. Starehe, kuba wagira umunezero ugatuza, ntabwo bizajya mu Uganda, bizaguma hanga. So usiwe na haraka nayo, ntuzirukankere ibyo ngibyo ngo byo kwinezeza. Asante kwa kunisupport. Mungu akubariki. Urakoze kumfasha gushyigikira. Kwa kunezerwa, uyu munezero nibi tubona. Mbisubiremo. Kuva, kwambara, hakuna pahali naenda, ntaho bijya. 2001, 2002 nilikuwa na nguo moja inaoshwa usiku, asubuhi navaa. Mu 2002 nagiraga umwenda umwe nkawomesa nijoro, mu gitondo nkawambara. Saa hii niko na nguo nyingi. Iyo minsi ifite imyenda myinshi. Nguo hakuna pahali naenda. Imyenda ntaho ijya. Chakula hakuna pahali naenda. Ibyo kurya ntaho bijya. Iko chakula itakungojea. Ibiryo bizagutegereza. Kula wakati ufaao, uzarye mu mwanya ukwiriye. Tumia wakati wako sawa sawa. Koresha umwanya wawe neza. Wakati wa kufunga, funga. Umunsi wo kwiyiriza, wiyirize. Wakati wa kuomba, omba. Igihe cyo gusenga, senga. Wakati wa kutafuta uso wa Mungu, tafuta. Igihe cyo gushaka mu maso y'Imana, shaka mu maso y'Imana. Unajua kwa sababu gani nasema hii? Muzi impamvu ndi kubivuga. Wacha nirudie, reka misubiremo, ndio munielewe, nitoe mfano. Musobanurire mbaho urugero. Abakristo benshi wakati Mungu anawatarajia waombe, igihe Imana bategereje ngo basenge, wanacheza, baba barimo barabyina. Alafu mara kwa ghafla mu gihe gitunguranye Mungu anawatarajia wacheze, Imana itegereje ko babyina, ari igihe cyabo cyo kubyina, niho ibibazo biza. Bwana Yesu, kama yule mwanamke na kushika nguo, Mungu
Mungu anashangaa, yule mwanamke wakati wa kushika nguo alishika kwa wakati wake. uwo mukobwa ufashe imyenda we yasenze igihe cye. Sasa Wakristo wengi Abakristo benshi wanaomba barasenga, si wakati wa kuomba. igihe atari igihe cyo gusenga, ni wakati wa kuomba ndo hawakuomba. ariko igihe cyo gusenga ntibasenze. Sasa wewe hauombi rero we ntusenga kwa sababu una shida. Unataka maombi, unaomba kwa sababu una shida. Urasenga gusa kubera ko wahuye n'ikibazo. Na kama ungaliomba mbele, ariko uze gusenga mbere kwa sababu kuna banki ya maombi, kubera ko habaho banki y'amasengesho, ungalikuwa unaomba. iki gihe nta kibazo wari kuba ufite. Amen. Sikiza nikwambie. Umva nkubwire. Mfano. Urugero. Nikusaidie. Ruragufasha. Umeoa? Warashatse? Umeoa? You are very handsome. Uri mwiza. Amen. Wakikukataa nitakupa msichana wa Kisomali. Niba kwanga ndaguha umukobwa w'Umusomali. Sikiza. Sikiza. Aibu ni handsome bwana, hata wale watoto atawatoa watakuwa handsome. N'abana zabyara bazaba bari beza ntaho bijya. Sikiza. Umva nkubwire. Huyu kijana, uyu musore, kama ni mimi yeye, niba mbaye we sahi uyu munsi ningaliingia nakwinjiye kwa maisha yangu mu buzima bwanjye nikiwa na miaka 60, mfite ubuzima ya myaka 16. Yale mambo ningaliyaombea miaka 60, bya bintu nagombye gusengera imyaka 16, ningalianza kuyaombea saa hizi. Nkabisengera ubungubu. Kwanza ningaliombea mke wangu, nkaba narasengeye umugore wanjye, watoto wangu, abana banjye, plot ambayo nitakuwa nayo, ikibanza nzaba mfite nkagisengera, nyumba ambayo nitajenga, inzu nzubaka nkayisengera, biashara ambayo nitafanya, business nzakora nkayisengera. Mbere sasa mke akija kugira ngo umudamu naze azasange hari urufatiro. Wakristo wengi, abakristo benshi barashaka, akaba aribwo batangira unataka kuharibu ndoa yangu kwa jina la Yesu, izina rya Yesu mvira mu rugo. Na wengine inabidi sasa, abandi bibasaba ko si shetani, niyo tabari shetani, Mungu anakuja na msimeno, Imana ije kugira ngo ikutyaze. Kwa sababu ya ukosefu wa maombi, kubera ko nta masengesho, hawakuoa wale wanawake Mungu anataka wao. Ntabwo bashatse babandi Imana ashaka ko bashaka. Nisema hii mchungaji, mbivuga pastor, walioa tu kuoa, bararongoye kubera ko bumvaga igihe kigeze batanabisengeye. Na kama unaoa mwanamke ambaye, iyo ushatse umukobwa simbavu yako, utari urubavu rwawe, urabona ahantu birenga. Mungu anajaribu kurudisha mbavu yako, Imana irimo iragerageza kugira ngo igaruremo, irebe ko byinjira, ariko ntabwo byari igipimo cyawe, kwa sababu kuoa ni mara moja, kubera ko ushaka rimwe mu buzima. Ni ngombwa Imana igire urukero, itangire ikate na mbavu yako, kugira ngo bibashe kwinjira mu rubavu rwawe. Biba birengaho. Ndio unakuta mtu ameoa anaanza kutembea. Umuntu yarashatse ariko agenda cyo, lakini tangu aoe yarabyinaga, ariko kwa sababu ile mbavu si yake inamlemea, usanga yaratesetse kubera ko urubavu yafashe ntabwo ari urugwe. Ai, pastor nisaidie kuhubiri. Reka pastor amfashe, kwa sababu yeye ameoa muda mrefu, anaweza sema nani, kubera ko abimazemo igihe yabindusha kubivuga. Natangiye gusenga mu myaka hafi 4 mbere yuko mbona umufiyase. Suko abakobwa bose batancaga imbere kandi ntakundaga, ariko neza neza ko nta rubavu rwanye ruhari. Nabwo ni iki, ntabwo neretswe, nta maranga mutima, ariko mubonye umuka Imana arambwa ati nuriye. Mubwiye nawe ahita nyemerera atakibazo gihari. Abakobwa impamvu bashaka imbavu zitari izabo, bashaka kugira ngo bashake ufite radio na televiziyo n'imodoka n'amashuri menshi. Amashuri menshi n'amafaranga menshi n'ubwoko ntabwo aribyo bishaka, ahubwo hashaka umugore wubaha Uwiteka n'Imana ikunda. Imana ibamugisha. Haleluya, amen. Wakati igihe tumia sawa sawa, ugikoreshe neza. Wakati umwanya utaulizwa na Mungu, uzaubazwa n'Imana. Kwa masaa 24, amasaha 24, dakika ngapi wampaye iminota ingahe? Zile ya kuomba, umunsi wo gusenga, ese zangu ira amasaha wampaye atari amasaha yo kurira. Wakati unakuja kuomba mbele ya Mungu,
Ile wakati unakuja kuomba. Cyagiye uje gusenga. Si yake. Ntabwo ari igihe uje guha Imana. Kuko ni mu nyungu zawe. Ufite ibibazo uje gusenga. Imana ikeneye umwanya uyiha. Umwanya muzicarana. Umwanya w'umwihariko n'Imana. Umwanya mwihererana n'Imana. Wakristo wengi. Abakristo benshi. Hukumu ya kwanza itawahukumu. Urubanza rwa mbere ruzabacirwaho. Ni umwanya wo gukora uburyo bakoresheje umwanya. Nasikitika kusema hii. Birambabaza kubivuga. Watu wengi. Abantu benshi watafika mbinguni. Bazagera mu ijuru. Waonyeshwe. Berekwe. Ile muda walimpa Mungu. Wa mwanya bahaye Imana. Waanze kulia na barire. Waanze kulia na kujuta. Baziyarira banicuze. Shika hii yako, fanya hivi. Wanaona hiyo maji, fanya hivi. Aya mazi arimo gutya murayabona? Asante sana. Shika hii. Asante sana. Angalia. Hii ni maji kiwango tofauti. Aya ni amazi ari ku rugero rutandukanye. Na kuna wengine wamempea Mungu saizi. Abantu bahaye Imana umwanya ungana gutya, abandi batanga urugero, abandi batanga rugero. Wewe. Ese wowe asubuhi ya leo uyu munsi umempa Mungu kiwango gani? Wahaye Imana urugero rungana gute? Wacha nikwambie. Eka nkubwire. Kanisa ikitangaza kufunga, itoro rivuze ngo tugiye kwiyiriza, ukiyiriza. Umefunga kwa sababu imetangazwa. Wiyirije kubera ko babivuze. Je, ni siku gani unafunga bila ya kutangazwa kwa sababu unampenda Mungu? Wiyiriza batabivuze kubera ko ukunda Imana. Ni wakati gani unaomba? Ni ryari ujya usenga bila ya kutangazwa maombi? Atari uko bavuze ngo hari amasengesho kubera ko ukunze Imana. Wakati umwanya tunaitumia vibaya, tujya tukoresha nabi. Hata na Waislamu, Abayisilamu baraturusha. Ninaona haya bintera isoni. Wanaenda mara 5 kuswali, bajya gusenga inshuro 5. Sisi tupo tu. Twebwe tuba turi aho turi kubyina kuwa ku cyumweru kugeza ku cyumweru. Imana yacu tuyireba ku cyumweru, ntabwo tubyitayeho. Hatuja, in fact kama kuna watu hawapendi Mungu wao ni Wakristo. Urebye abantu badakunda Imana yabo ni abakirisitu. Unaona Muislamu, Abayisilamu akiona Mungu wake yahoye n'Imana ye, Mungu nakushukuru, Mana ndagushima, hakuna kama wewe, nta yindi Mana nkawe, hakuna kama wewe, akayiramya, nakushukuru, ndagushima. Lakini Mkristo, ariko umukristo aragenda yahura n'Imana ye, bitese asina shida saizi, nta kibazo uyu munsi, tutaonana baadaye, tuzaba tubonana ubu nta kibazo mfite. Ndakwambia Wakristo wengi ni hao. Ndakubwira ko Abakristo benshi ari uko babayeho. Turudieni Mungu. Tugarukira Imana yacu. Tumpe Mungu wakati. Imana umwanya. Tumpe Mungu wakati. Imana umwanya. Tumpe Mungu wakati. Imana umwanya. Kitu kingine tutaulizwa. Ikindi kintu tuzabazwa ni pesa zetu. Na amafaranga yacu. Zile pesa Mungu ametutupea. Ya amafaranga Imana yaduhaye. Tumezitumia. Twayakoresheje gute? We have to be accountable Christians. Tugomba kuzamurika ibikorwa imbere y'Imana. Zile vitu pesa Mungu ametupea, ya mafaranga Imana yaduhaye, tumezitumia vipi? Twayakoresheje mu buhe buryo? Tumeitumia sawa sawa? Ese twayakoresheje neza? Ama tumeitumia kwa ulafi? Cyangwa twarangirije? Kama hauna account, inua juu mkono wako. Niba udafite konte muri banke uzamura ukuboko kwawe. Usifiche. Niba udafite konte muri banke ushyira ikiganza cyawe hejuru. Kama huna inua juu mkono. Niba utayifite ariho uzamura ikiganza. Baba, katika jina la Yesu, Data mu izina rya Yesu, ninawaombea aba bantu ndabasengeye ya kwamba Mungu kugira ngo Imana ubafashe wakafungue account, nabo babashe gufungura konti mu izina rya Yesu. Kila Mkristo, buri Mukristo lazima ajali kesho yake. Ni ngombwa yitegure ejo hazaza. Kwitegura ejo hazaza ni ukubika amafaranga uzakoresha. Tusiishi kama wajinga, ntituzabeho nk'injiji, tusiishi kwa imani, ntitubeho ngo tubayeho mu kwizera, tusiishi kiroho ngo tubeho ngo turi mu mwuka gusa. Tuna dunia pia, turacyari mu isi, tuna watoto, dufite abana. Usiachie mtoto wako Biblia. Ntuzavuga ngo umwana wawe umuraze Biblia gusa. Babangu wa kiroho, papa wa mu mwuka amefariki, yarapfuye. Kila siku alikuwa anatuambia, ariko buri munsi yaratubwiraga ngo usicheze na hii Biblia, ntuzakine na Biblia, ndio nimeachwa urithi. Kuko niwo muraje. Yani baba yake alikufa, kuko papa we yarapfuye. Mungu ni shahidi. Hata Imana no muhamya hakuachia mtoto wake. Ni myanda yo kwamba nayo yasigiye abana. Yani alirithi Biblia. Muyandi magambo yatanze umurage wa Biblia gusa.
babake amekufa akiwa anaishi nyumba ya kupangisha. papa we yapfuye aba mu nzu yo gukodesha. So alipokufa walifukuzwa. amaze gupfa birukanwa mu nzu. Biblia. Abaha Bibiliya gusa. Kwa sababu aliamua kugawanya mali. Kubera ko igihe igomba gutanga ibintu atunze. Mama yake alikuwa amekufa kabla. Wasichana wakagawanya masahani na masufuria. Abakobwa baha amasahani n'amasafuriya. Wale wadogo wadogo wakapewa kitanda. Baba na bato bahabwa igitanda. Kile kilibaki ni Biblia. Icyari gisigaye ni Bibiliya. Yeye akaichukua. Rero abari aho muhungu we mukuru. Wewe unaachia nini watoto wako? Ese abana bawuza basigira iki? Sai uyu munsi ukiwa hivi umeze gutya, wakati mzuri wa kufikiria. Ukingana gutya nicyo gihe cyo kubitekereza. Ukavuga ngo abana bagenza bahuhe murage mbere yuko nababyara. Watu wengine Mungu hawapei watoto kwa sababu hata budget ya watoto hawana. Abantu benshi ari Imana itabaha umwana kuko ntibigeze bitegura umwana, ntibazi ngo azabaho gute. Wacha niongee na youth. Reka mbwira urubyiruko. Wengine mtataabika kupata watoto. Mimi kabla sijapata watoto niliwafungulia account. Mbere yuko njye mbona abana nabafunguriye konte, bamwe bizabagora kubabona kubera ko mutabiteguye. Kabla sijawapata. Mbere yuko mbona abana niliwafungulia account. Nabafunguriye konte. Nikaanza kuweka pesa. Ntangira gushyira amafaranga mu kwizera. Nikafungua account 2. Mfungura konte 2. Ya msichana na ya mvulana. Y'umukobwa n'iy'umuhungu mu kwizera. Tukaanza kuweka pesa kidogo tunapata. Dutangira gushyira amafaranga make. Pesa kidogo tunapata. Amafaranga make twabonaga tugashyiraho. Wangu akijifungua msichana, umugore wanjye abyaye umukobwa, nilienda kwa account yake, nagiye kuri konti y'umukobwa. Yani mtoto akizaliwa anajitoa hospitali, niwe wijyana kwa muganga. Wacha kutuletea kadi. Ntabwo tuzanira nichangieni. Wacha hiyo. Ngo nabyaye mu ntera inkunga mumfashe. Kama huyu sasa. Huyu nguyu rero ngana gutya. Mimi sikuwa na bahati, nimeoa nikiwa maskini. Njye nashatse ndi umukene, nta mahirwe nari mfite icyo gihe. Ariko reka nkubwire. Fungura konti ya harusi. Y'ubukwe. Kila mwezi. Buri kwezi. Weka 20,000. Ushyireho 20,000. 20,000 si pesa kidogo. Ese 20,000 si amafaranga make. Buri kwezi. Siku ile utaoa. Umunsi uzashaka. Hauhitaji hata mchango ya mtu. Ntabwo ukeneye ko abantu bagutera inkunga. Ulikuwa na account specific. Wari ufite konti yateguriwe ubukwe. Na msichana n'umukobwa, fungua yako kwa imani. Fungura konti yawe mu kwizera. Sasa siku ile umechumbiwa, mujye babafasha umufianza mugakora ubukwe. Usisumbuke. Ntuzabwira umusore ngo wigire ibibazo. Nimesave ya kutosha. Njye bafite amafaranga ahagije. Iyo itanunua nguo ya harusi. Ibyo nibyo bizagura ikanzu y'ubukwe. Tanga umuntu ntabwo yabitse amafaranga ye, none igihe cyo kurongora nibwo ashaka ko dutanga amafaranga. Mimi sikuchangiwa. Njye nta wigeze nkorera fundraising. Nabwiye abantu ngo bizanire fanta. Unajua kwa sababu gani? Kubera iki? Sikutaka mtu siku moja aje. Ntabwo nashaka ko umuntu umunsi umwe azaza. Aniambia kuna share. Ambwire ngo ntacyo watanze. Si amekusaidia kuoa. Ko yagufashije se? Si shareholder upande wa mke wako. None se kumufasha wawe ni mwafatanyije kumushaka. Niba yaraguteye inkunga akazana imigabane. So ukiona anataka kuhagi mke wako mwache ahagi. Najya guhobera umugore wawe cyane. Mureka muhobere kuko yaguteye inkunga. Ni wenu. Nuwanyu mwamushatse mwembi. Mwamushatse mwese. Kataa kuchangiwa. Wange ko bagushaki bagutera inkunga. Save mapema. Ahubwo uzigame hakiri. Wale hawatao washukuru Mungu. Abatazara babikora. Umesikia injili hii. Abatarashaka kushima Imana. Uzigame hakiri kare. Save mapema. Umukobwa azigame hakiri kare. Unajua leo unasikia kuhubiri vile Paulo aliambia Timotheo. Urumva nashaka kuvuga ukweli mtupu. Paulo abwiye Timotheo ngo uvuge ukuri kweruye. Save mapema. Uzigame hakiri kare. Mimi nasema ndavuga ngo jamani itatusaidia. Ese bizadufasha. Mimi nikipata mchumba mfano. Ngiye mbonye umufianza n'urugero akabakora. Mwezi wa kwanza. Ukwezi kwa mbere. Tuko wachumba harusi bado. Turaba fianza ukwe ntiburaba. Tunanunua nusu gunia. Tukagura umuceri muke ukundi kwezi. Nusu gunia mchele. Tukagura undi muceri. Mwezi ile nyingine. Ukundi kwezi. Tukagura ihene ebyiri. Tunaanza kuwachunga chunga. Tugatangira kuzororeraho. Siku ya harusi ikifika. Igihe cy'ubukwe. Hatuna haja kununua kitu. Ntabwo dukeneye kugira ibyo tugura. Ni tomato tu ndo tutanunua. Tuzagura inyanya gusa kuko arizo zangirika. Sababu taharibika tukinunua mapema. Ziguze kare za kwangirika. Wewe unangojea the last minute. Wale wa Kristo hata kuokoka unataka kuokoka the last minute. Umepigwa na urashaka gukizwa ku munota wa nyuma. Kabisa wafa. Urashaka kuokoka. Urashaka gukizwa ku munota wa nyuma wenda gupfa.
Unajua mimi nikiwa nafanya nasoma Bible school, niga ishuri rya Bibiliya, sikuwa najua Kiswahili. nta Giswahili narinzi. Na kwa Bible school yetu, Mu ishuri rya Bibiliya aho twigaga, ilikuwa ni lazima ulete watu 150 kwa Kristo. byasaba kuzana abantu 150 kuri Kristo. Lazima. Byari itegeko. Na mimi sijui Kiswahili. Sinzi Igiswahili. Nikajaribu kutembea, nkagerageza kugenda mu bantu, nkabwiriza abantu. Badala hata anisikize, aho kugira ngo anyumve, ananicheka. Akanseka. Rafiki yangu mmoja akanipa advice. Inshuti yanjye impinama. Akaniambia hata ukitaka watu 300. Aravuga ngo ushaka n'abantu 300. Utakupea siri. Nzaguha ibanga. Nipe 200. Mpa 200. Nilipe. Nikuambia siri. Mpa amafaranga 200. Nikamlipa. Ndamwishyura 200. Akanipeleka matanti. Anjyana ku muhanda. Akaniambia kaa hapa. Arambwa ngo icara aha. Ngoja wale wako karibu kujifungua. Reka utegereza bana. Mimi na kazi ngumu. Nta murimo ukoye nari mfite. Abagore bagiye kubyara nagiye kwa muganga. Yajya kunda nkamubaza ngo warakijije. Na hii uchungu. Nuko ubabare nturakije. Unajuaje kama utatoka haya? Urabizi kuri buze kwa muzima. Mana niza. Mu minsi 2 nari maze kuzuza abantu. So usiokoke wakati wa mwisho. Ntuzakizwe ku iherezo ku munota wa nyuma. Sasa tumbo mtoto anapiga teke, daktari akushughulikie pain, ndio unaita Yesu to. Ndiye kubyara wiyeze. Yesu mapema. Ntabwo ari cyo gihe cyo guhamagara Yesu, muhamagare kare. Usingoje ukapata accident. Ntuzategereza kugira ukaanza kuita Yesu. Utangire guhamagara Yesu. Mwite mapema. Hamagara Yesu hakiri kare. Pesa zako amafaranga yawe unazitumia vipi? Uyakoresha ute? Wacha niseme hii. Reka mvuge ngo, na nitasema. Ndabivuga. Kuna watu hari abantu wataingia mbinguni. Bazinjira mu ijuru. Wakishaingia mbinguni, bagera mu ijuru, watamkumbatia Yesu. Bazahobera Yesu. Oh Bwana. Yesu. Na Yesu atakwambia, Yesu akakubwira ngo, karibu. Nikaze. Lakini kabla hujaingia ndani, ariko mbere ko winjira, kuna pesa na kudai. Hari amafaranga nkwishyuza. Fungu la 10. Icya 10. Kuna wengine wataenda mbinguni. Hari abantu bazajya mu ijuru. Wanadaiwa. Bishyuzwa. Fungu la 10. Bishyuzwa icya 10. Hawajalipa. Ntago bajya bagitanga. Hawajalipa. Ntago bajya bishyura icya 10. Amafaranga wamezitumia vibaya. Bayakoresha nabi. Na hata fungu la 10. Ni icya 10. Fungu la Bwana. Ni icya 10 cy'Imana ntago bakishyura. Mama nisikize. Umva nkubwire. Reka nkubwirize wowe. Peke yako kwa sababu nakupenda. Kuko ngukunda nkubwirize wewe. Wengine sitawahubiria. Aba ndabihorera. Jua wataki injili yangu. Kuko ntago bakeneye ubu butumwa. Wanataka ile your car is coming. Barashaka bwa bundi bukwangu imodoka yawe iraje, inzu yawe iraje. Unaona kwa nguo 10. Urabona mu myenda 10. Toa moja si yako. Utanga umwe si wawe. Unaona kwa viatu 10. Inkweto 10. Toa moja si yako. Umuguru umwe. Unaona vijiko 10. Urabona ibiyiko 10. Kuwa mwaminifu paka kwa kijiko. Umwizerwa kugera ku kiyiko. Mungu Imana hana haja. Ntabwo ikeneye. Mimi sijatoa sadaka. Ntabwo ndatura. Hana haja. Ntabwo Imana ikeneye. Na fungu la 10 ya icya 10 na 2000 ngo 2000 kama niba hukutoa ya 500 utatanze icya 10 cya 500. Kama uko mwaminifu hapa, ugomba kumwizerwa. Hata hapo ukiwa mwaminifu ni kazi ya bure. Atakwambia tuanze na ile ya 500. Nakubwira ngo tangira nilipe mtoto wangu. Mnyishura mwana wanje. Mimi sijatoa sadaka, mniruhusu nitoe. Ari ntaratura reka nture. Amen. Asante Bwana kwa kunikumbusha. Urakoze Mana kunyibutsa. Atakuuliza. Imana izakubaza. Umekuwa mwaminifu kiasi gani? Ese uri umwizerwa ku ruhe rugero? Na shilingi 100. Ni 100. Mimi niko na kitabu. Ngiye mfite igitabo. Paka leo natembea nayo. Icyo gitabo ndacyakigenda. Ukinipea shilingi 100 ya Rwanda. Umaya amajana ry'amanyarwanda. Ninaandika. Ndabyandika. Kusudi saa ya tithe. Kugira ngo igihe cyo gutanga icya 10. Niwe niko mwaminifu. Mbe mbumwizerwa. Mimi nataka nikiingia mbinguni. Nshaka ko ninjira mu ijuru. Hatudaiani na Yesu. Ntacyo nishuranya na Yesu. Hatudaiani na Yesu. Kimwe nishuzwa na Yesu. Kuna watu hari abantu wataingia. Bazinjira. Fungu la 10 wanadaiwa. Icya 10 bakishuzwa. Na Twangirimana alisema hivi. Si mimi. Twangirimana ni Mrwanda huyo aliendaga sijui mbinguni. Umeshamsikia Twangirimana? Mwumvise umunyarwanda ngo wagiye mu ijuru two Twangirimana ntabwo mumuzi. Na Kenya yeye ndo amejaa mhubiri mkubwa. Muri Kenya ni umuvuga butumwa ukomeye. Ameshona mwili mzima.
baramudoze umubiri wose, alikufa kwa siku 3. yapfuye iminsi 3. ntabwo murumva umuntu witwa Twagirimana, video yake nzabohereza kasete ye, ngo yapfuye iminsi 3. Na alisema hivi, yaravuze ngo alikuta watu wanapingu, yagiye mu ijuru abona abantu baraboshwe. Ese ko mana abantu bari mu mapingu? Imana yamubwira ngo ni waizi wameiba fungu la 10. aba n'abajura bibye icya 10. Si mimi ni Twagirimana, ntabwo byari ibyo bivuze, niko Twagirimana yavuze, lakini mimi naamini, ariko ibyo ndabyizeye, kwa sababu Mungu amesema nyinyi ni majambazi, kuko Imana yavuze ngo muri abajura. Wacha niwaambie ukweli, reka mbabwire ukuri, na itawasaidia kandi bizabafasha. Siku moja umunsi umwe nilikuwa naomba, nari ndi gusenga, na Mungu hakunijibu. Imana ntiyansubiza. Usiku yake muri iryo joro nikaota ndoto. ndota inzozi. Hivi ndio vile niliota. narose gutya, ati nilikuwa nimepiga magoti, ko nari msaga nk'upfukamye mu nzozi nsenga. Mungu akauliza Gabriel, Imana ibaza Gabrieli, ni nani huyo anaomba? ese uri gusenga ninde? Gabrieli ni mkweli, Gabrieli ni umunyakuri, ntajya abeshya. akamwambia Bwana, aravuga ngo Mana, mfalme wa wafalme, mwami w'abami, ni ule mwizi anaomba. ni wa mujuru usenga. Nikamuuliza Bwana, mimi ni mwizi? Mbaza Imana ngo njye ndi umujura. Ndio, umeniibia fungu la 10. na wewe Imana namwe ngo wanyibye icya 10. Saa 7 usiku, saa 7 z'ijoro, nilitoka kwa nyumba yangu, narasuvuye mu nzu, mpaka kwa mchungaji, njya mu kureba pasiteri, nikapeana pesa za Mungu, njya kwishyura mwenda w'Imana. Sipendi kulala na kitu ya Mungu, sinjya ndarana ibintu by'Imana. saa 7 z'ijoro nikamgongea mchungaji, ndagenda ndakomanga kwa pastor. Pastor akasema nini? aravuga ngo ni ibiki? Nikamwambia pastor, nimekuja kuiba fungu la 10, nitoke kuitwa mwizi usiku mzima, sitaki kuitwa mwizi. Naje gutanga icya 10, sinshaka kwitwa umujura ijoro ryose. Leo Gabriel akiangalia chini, ubu rero Gabriel arebye hasi, anakuita nani? yakwita nde? Anamwambia Mungu ni nani anaomba? Yabwira Imana ngo se ninde uri gusenga? Waislamu wametushinda. Abayisilamu aho baraturushije, 30% batanga 30% tena kwa raha, kandi bakabikorana umunezero. Kwa raha. Ntabwo fungu la 10 linatusumbua. Twebwe icya 10 kituza amahoro. Shilingi 500. Amafaranga 500. Usiseme ni ndogo. Ntuzavuga ngo ni make. Ndogo, anaangalia uaminifu. Imana nireba ubwinshi, reba kuba umwizerwa. Usiende mbinguni ntuzajye mu ijuru ukiwa unadaiwa. ufite umuvumo. Kuanzia leo uyu munsi ambia moyo wako, gira umutima wawe, sitaenda mbinguni ntago nzajya mu ijuru nikiwa nadaiwa. mfite ibyo nishyuzwa. Sikia, umva, nilikuwa naambia mhubiri mmoja, sikumbuki ni nani, nabwiraga umuvuga ubutumwa ntabwo nibuka rinde, nikamwambia hivi, namubwira ngo kuwa Muislamu ni raha. kuba umuyisilamu ni umunezero. Raha. Ni umunezero. Kuwa imam ni raha. kuba imamu ni umunezero. Shida haiendi mbinguni. nta bibazo bijya mu ijuru. Waislamu wanafikiriana. Abayisilamu batekerezanyaho. Wakristo hawafikiriani. Abakristo nta wita kuri mugenzi we. Reka mbabwire ibanga. Imam kuba imamu anakula mshahara. Imamu arahembwa. Sasa wachana na mshahara wake. Reka iby'umushahara we. Wiki ya kwanza ya mwezi. Icyumweru cya mbere cy'ukwezi. Wiki ya? Icyumweru cya mbere kwanza ya mwezi. Cy'ukwezi. Njoo baby, njoo. Wiki ya kwanza ya mwezi. Icyumweru cya mbere cy'ukwezi. Wazazi ababyeyi wanatuma watoto wao. Bohereza abana babo. Waende wambariki imamu. Bajye kumuhesha umugisha imamu. Watoto wote wa Sunday school. Abana bose ba Sunday school. Wanakutana kwa nyumba ya mchungaji. Bakahura kwa pasteri. Wanaimba. Bakaririmba. Wanasomewa Qur'an. Bakabasomera Korowani. Buri mwana anapea imamu zawadi. Akagira impano ha imamu. Anamtemea mate kwa kichwa. Akamucira mu mutwe. Akimbariki. Ngo aramuhesha umugisha. Buri mwana. Wiki ya pili. Icyumweru cya kabiri. Urubyiruko. Vijana wote wanakusanyana. Urubyiruko rwose rugaterana. Zawadi. Bakazana impano. Wanaenda kwa imamu. Bakajya kureba imamu. Icyumweru cya kabiri. Bakajya hehe. Bakamushimira. Hata na miss hizo vitu, na miss kwenda. Na miss ibyo bintu ndabikumbura. Wanamshukuru. Bagashima. Imam anaanza kuwabariki. Bagatangira kubaha umugisha. Imam akabaha umugisha. Wiki ya 4. Icyumweru cya 4. Abamama akaba aribo baza. Bakajyana n'ibintu byabo. Bakajyana n'ibintu byose. Kwa sababu wanaamini. Kwa bizera ko Imam anarepresent Mungu. Ahagarariye Imana. Na wanampa vyakula wa mama. Bakagenda bakamuha ibyo kurya. Anawapea advice. Bakabaha inama. Agaha umugisha ingo zabo. Agaha imigisha ibyo bakora. Icyumweru cya nyuma abagabo akaba aribo baza. Mimi napendaga sana nikiwa imamu. Kwa sababu lazima watachoma mbuzi. Hiyo ni lazima. Abagabo baza ni ihene.
bagomba kubaga ihene. Sasa wazee wanakuja, abagabo bakaza, wao wabebe vikapu, bo ntago bazana ibikapu, wanabeba bahasha, bazana na envelope, mbuzi moja imeshachinjwa, wamelipa vijana, ihene bayibaza, urubyiruko barugwishyuye, wanambariki imam. bakaza guhesha umugisha Sasa unakuta imam. Muislamu Ugasanga umuyisilamu haombei biashara yake ikiwa na shida, ntabwo ajya asengera business ifite kwa sababu ikibazo, ashaishughulikia. kuko yaje kugira icyo ayikorera hano, Kabla haitakuwa na yarayivugirije, yaje Wewe siku ile kuyisabira unapata umugisha. mbegu ya biashara, Ariko wowe ubonye siku ile imbuto, biashara iko mbovu. igihe ubonye imbuto yo gutera muri business, ntabwo ari cyo gihe byagombye gupfa. Haleluya. Amen. Kuna watu 7 hari abantu 7 biashara zao ziko mbovu, ibintu byabo bitagenda wanapotoa neza. mbegu ya 1000 Iyo moja, batanze 1000 biashara zao zitakuwa salama. batanga 1000 Saa hiyo bazabona ndo umugisho, wanakimbiza bahasha. akaba ari bwo baza birukanga. Mbona usishughulikie biashara yako? Ibyo ugomba kubyitaho hakiri kare Kama hii bitarangirika. kanisa hii kanisa Iri torero ryose waamue bafashe kushinda icyemezo Waislamu, ngo batsinde wawe abayisilamu, na wiki ya vijana, bagira icyumweru cy'urubyiruko, watoto kutembelea mchungaji, cy'abana, vijana, urubyiruko, wamama, abamama, wazee, abagabo. injili itaenda bila ya kusumbuka. Ubutumwa buzagera kure. Wewe pesa yako, wowe amafaranga yawe umefanya nayo nini? uyakoresha iki? Jamani, injili ya leo inawabariki. Ese Wajua, ubutumwa nataka burabahesha kumimina roho umugisha. yangu, Ndagira kusudi ngo umutima wanjye jioni nibaki na wusuke, ushuhuda peke ejo yake. nisubirayo nzasubira nimugoroba mfite namalizia. ubuhamya Fungu la gusa 10. mbeganyije. Gutanga icya Umetoa 10 sawa sawa. wagitanze neza. Sitauliza ni nani hajawahi kuwa Ntabwo mwaminifu. ndabaza ngo ndutarabaye Na umwizerwa. kuomba. Ndagusaba Leo ngo umesikia neno, wewe wumvise ijambo uyu litendee munsi, kazi. ijambo rishyire mu anza kuwa bikorwa, mwaminifu. utangire kuba Hata umwizerwa. ukitoka Nunava mtu hano, akupee 500, Imana ikaguha, umuntu akamuguha 500, weka kando. uzagira aho uyashyira ku ruhande, ushyira icya 10 ku ruhande. Ya 3, Niyo icya 3, Mungu atakuuliza Imana izakubaza kipawa yako impano yawe umefanya nayo nini? wayikoresheje ute? Ile kipawa Mungu amekupea Imana umefanya yaguhaye nayo nini? wayikoresheje ute? Umeitumia Wayikoresheje ama umeichezea? cyangwa warayikinishije? Kipawa Impano Mungu amekupea. Imana yaguhaye. Kuna watu wengine wanatumia kipawa yao kwa dhambi. Hari abantu bakoresha impano zabo mu byaha. Mzee, wakati wote ya mchango yeye ndio MC. Igihe cyose cyo kugira ibyo bakora ni uyobora iyo mihango, abantu bitanga. Ukiwa na harusi yeye ndio MC. Haba hari ubukwe akaba ari we uvuga amagambo. Pre-wedding yeye ndio MC. Mu bindi byose akaba mu biri akaba ari we MC. Abantu bitange. Sema tunaoa. Muvuga ngo turashaka haya kuleta 10,000 hapa. Abazana ibihumbi 10. Tunaoa ama tuoi. Turashaka cyangwa tuzakora uko tuzabikora. Ubukwe bwose no gukora fundraising. Wowe ni we MC. Mtoto wetu anaenda ama haendi? Umwana wacu agiye mu ndege. Atapanda ndege. Azurira mu ndege. Haya tulete pesa wa mama. Reka tuzane amafaranga. Ndege hiyo inaondoka. Ndege hiyo. Unajua ma MCs? Urabaza abantu bamera gutyo. Kwa nyumba ya Mungu. Ariko mu nzu y'Imana hajawahi kucoordinate hata ibada. Nta nubwo yari yayobora amateraniro. Utaulizwa, uzabazwa ngo nilikupea kipawa ya MC, naguhaye impano yo kuvuga, ulifanya nayo nini? Ese wayikoresheje ute? Nilikupea kipawa ya uimbaji, naguhaye impano yo kuririmba, ulifanya nayo nini? Ese wayikoresheje ute? Nilikupea kipawa ya uponyaji, naguhaye impano yo gukiza indwara, ulifanya nayo nini? Ese wayikoresheje ute? Nilikupea kipawa ya counseling, naguhaye impano yo kugira abantu inama, ulifanya nayo nini? Wabikoresheje iki? Ile kipawa nilikupa, naguhaye, ulifanya nayo nini? Wayikoresheje ute? Na kila Mkristo, buri Mukristo ana kipawa, afite impano yahawe, na 80%. Kandi 100%. Wanaonisikiza siku ya leo, abanyumviye umunsi, Roho Mtakatifu ni shahidi, Umwuka Wera ni umuhamya, wamekalia vipawa vyao. bicariye impano zabo. Sababu ni nini? Kubera iki? Hawajachaguliwa, ntabwo baratoranywa. Kipawa yako, impano yawe, umefanya nayo nini? Wayikoresheje iki? Kwa kanisa yangu, mu rusengero wanjye ndamvuga ngo kipawa yako, impano yawe, hakikisha ugomba kumenya at least kabla hujaondoka, byibuze mbere yo kuva aho ngaho, umeachia mtu. hari umuntu usigiye impano yawe. Niba uri umuririmbyi, train mwingine, ugira umuririmbyi utoza cyane.